turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye gitondo ciza kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Reverend Rwigina Esroni. Turasaba abadukurikira mwese kubw'ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu munsi, kuko bimenyereye mu dukurikira ku channel yacu Orebu Pentecost Church Nairobi TV. Abaza kudukurikira muze kudutera inkunga yo gukora subscribe, share, like ndetse na comment, muzaba muduteye inkunga. Rero muri uyu mwanya turaza kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Zaburi ya 12 umurongo wa 6 niho turi buze gusoma ijambo ry'Imana dusangira muri iki gitondo. Bibiliya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashira mu mahoro uwo bacira ingone. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye igitondo ciza uduhaye, turi imbere yawe kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe, ibyo wateguye ko twumva uyu munsi. Abaza kurikurikira bose Mana uze kubahera umugisha kandi ubagirire neza kugira ngo bashe gutekereza icyo wagambiye, kuko twumva muri iki gitondo duha imbaraga n'ubasha n'ubushobozi bwo kubasha kubivuga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kuko twatubivuze tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri iyi Zaburi ya 12 yaririmbwe n'Umwami Dawudi. Aririmba iyi Zaburi avugaho amagambo meza tugiye kuja kuganira. Umutwe w'ijambo tugiye kuvugaho turavuga ngo impamvu zitera Imana guhaguruka. Turaganiramo impamvu 5 zitera Imana yacu guhaguruka igatabara. Impamvu 5 mu mpamvu nyinshi zituma Imana itabara, impamvu zituma Imana ihaguruka ku ntebe yayo ikagira icyo ikora. Bibiliya uyu mwanditsi avuzemo impamvu dusanga zigera kuri 5 zitera Imana guhaguruka. Iyi niyo Zaburi tugiye kuganira muri uyu mwanya. Igitabo cya Zaburi kuko mubizi n'indirimbo zaririmbwe n'abantu bagiye batandukana. Harimo indirimbo zaririmbwe na Dawudi zigera kuri 70 hafi na 3. Harimo indirimbo zaririmbwe na bene Kora, harimo za Safu, harimo ya Sulemani, harimo iya Mose. Hagiye haririmbwamo indirimbo zigiye zitandukana mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Muri bihe bigiye bitandukana bagiye baririmba indirimbo zigiye zitandukana. Ariko iyi Zaburi ya 12 ni Zaburi dusomye nziza ivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, none aha ndahaguruka. Kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka kugira ngo ndamire uwo baciraga ingone. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo Imana iravuze yonyine ubwayo mu ijambo ryayo. Biravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo none aha ngiye guhaguruka ntabara. Narimbabwiye kuko tuganira impamvu 5 zitera Imana guhaguruka. Iya mbere, ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo umunyamubabaro atakiye Imana, iyo umunyamubabaro aririra Imana, iyo umunyamubabaro atangiye gusuhuza umutima, iyo umunyamubabaro atangiye kurira, iyo umunyamubabaro atangiye gutakira Imana, Imana ngo izihaguruka, igahaguruka ije gutabara umuntu uri mu kababaro, igahaguruka igiye gutabara umuntu wawe yitakira uri mu karengane. Bibiliya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo kujanwa imbohe, kubwo kujanwa amateka k'umunyamubabaro, none aha ndahaguruka. Biritubwira Abisirayeli bamaze kugera mu bunyage, bamaze kugera i Babuloni, ngo batangiye gutakira Imana ku mugezi Kebare. Ezekiel mu buhanuzi bwiwe yagiye bakangurira uburyo bagomba kongera kandi gutekereza Imana, uburyo kandi bagomba kongera kuririra Imana. Bayitakiye Imana irabumva. Dusanga Sadraka na Meshaki na Abedenego aho Imana yabumvise bahaye batakira Imana. Nebukadineza amaze kuzana ikigirwamana ngo bagisenge mu gisiza cya Dura, hariya mu gisiza cya Dura, avuze ngo abantu bose baramye igishushanyo yakoze cy'izahabu. Ariko abanyamubabaro batakira Imana, baganyira Imana bari mu bunyage, babwira Imana baravuga ngo ntabwo tworamye ibishushanyo by'umwami yakoze. Imana ngo irahaguruka irazira batabara. Niko basubije ngo umwami Nebukadinezari bamaze kuvuga ngo nimwumva amahembe n'amasambura n'amamubura, ngo mwese mwikubite hasi muramye ibigirwamana cy'izahabu nakoze.
ariko igice cya gatatu cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli umurongo wa 16, Saduraka na Meshaki na Abedenego babwira umwami Nebukadineza, baramubwira ngo nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo uvuze. Baravuga ngo Uwiteka Imana yacu ngo ibasha kudukiza, ariko ngo nubwo itadukiza nyagasani, ngo ntabwo tubasha kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Bibiliya ivuga neza, iravuga ngo barataka, Imana iratabara, barabaza ngo babazabiranywa n'uburakari, bamaze kuvuza amahembe n'ababura n'amasambura n'imyirongi, ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basigara ngo bahagaze, abandi bose barubarara, batangira kuramya igishushanyo. Ariko abo basore b'abanyagano b'abanyamubabaro bariko batakira Imana ngo basigara bemye, basigara bahagaze. Baraza ngo barabaza ngo se ndimwumvisha ivyavuze, ariko ngo nico gihe bashubije umwami, baravuga ngo nta mpamvu yotuma tugusubiza, nta mpamvu yotuma turamya ibigirwamana, nta mpamvu yotuma turamya igishushanyo wakoze. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntabwo twaramya igishushanyo. Bari bizeye ngo no hirya y'urupfu, bari bizeye kuko no hirya y'itanura ry'umuriro Imana ishobora kubakiza, kandi kubwo kunyagwa kwabo no gutaka kwabo Imana irahaguruka. Bibiliya tubwira ngo babagenda babafatamwo, barabafata babata muri rya tanura ry'umuriro. Bamaze kugera mu itanura ry'umuriro, biravuga ngo umwami yaravuze ngo atangira kwibaza ngo se twatayemo abantu bangahe. Ariko Bibiliya itubwira neza ngo bagiye kuja kubona babona harimo abantu 4, ngo kandi aravuga ngo uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ino gutaka kwiwe, Imana ngo irahaguruka. Imana irahaguruka iratabara, ibasanga mu itanura ry'umuriro, babana nabo baragendagenda. Bibiliya tubwira ngo bamaze kubakuramo cyagihe ngo ntibigeze bumva bahumuraho n'umuriro, cyangwa ngo umwotsi wahumureho, cyangwa ngo umusatsi wabo uwe washya, kubera kuko Imana yahagurutse gutabara. Haleluya. Biravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro Imana irahaguruka. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri yatubwira ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene Imana ngo irahaguruka. Iyo umukene asuhuje umutima, iyo umukene atangiye kugira agahinda, iyo umukene atangiye kubabara, iyo umukene asuhuje umutima agatakira Imana, Imana izihaguruka. Dusanga umugore w'umunyamubabaro watakiye Imana wasuhuje umutima, ngo umugore witwa Hana, Bibiliya iratubwira ngo yatakiye Imana, asuhuza umutima, asuka agahinda kiwe imbere y'Imana, asuka amaganya yiwe imbere y'Imana, Imana iramutabara. Bibiliya iratubwira ngo umutambyi Eli amaze kuza ngo asanga yasuka amaganya yiwe imbere y'Imana, ngo aramubaza ngo se wa mukobwa we uzageza he isindwe ryawe? Ariko Hana ngo aramubwira ngo ntabwo ndi umukobwa w'ikigoryi, sinaje gusinda mu nzu y'Imana, ahubwo namaganya, ahubwo no gusuhuza umutima kwanjye, ko ndasuhuza umutima kubw'ubukene bwanjye mfite. Ngo uhereye uwo munsi Bibiliya yatubwira ngo umutambyi Eli aramubwira ngo genda bikubere uko ubisabye. Ana ngo aragenda asama inda abyara Samweli. Imana irahaguruka iramusubiza, Imana iramutabara, Imana iramusubiza. Kubwo kusuhuza umutima k'umukene Imana irahaguruka. Bibiliya yatubwira mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 5:13, biravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'Imana rugabo. Abakene basuhuza umutima, abafite ubukene bw'Imana. Iyo umuntu hayasuhuza umutima, iyo umukene hayashaka Imana, iyo umukene ashaka guhaguruka agashaka Imana, Imana izihaguruka kugira ngo imurengere, Imana izihaguruka kugira ngo imutabare. Kubwo gusuhuza umutima k'umukene Imana nonaha irahaguruka. Ijambo rya gatatu bitera ngo Imana guhaguruka, biyatubwira ngo iyo umuntu yibutse amasezerano y'Imana, Imana ngo irahaguruka. Iyo Imana igiye gusohoza isezerano ryayo kuco yavuganye n'umuntu, Imana ngo izihaguruka ikabiherekeza. Iyo Imana igiye gusohoza ico yavuganye n'umuntu, iyo Imana igiye kuzuza isezerano ryayo, Imana ngo irahaguruka. Bitubwira neza umunsi wa Simiyoni yari mu rusengero, ahayinginga Imana ngo yahoraga ari umusaza mukuru. Yesu Kristo ngo bamuzanye mu rusengero agize iminsi 8. Bibiliya iratubwira ngo amusingiriye mu biganza byiwe, ngo aravuga ngo none hasezerera umugaragu wawe, kuko ivyo nari nategereje, ivyo nari ndinze birasohoye. Bibiliya itubwira neza ngo iyo Imana igiye gusohoza ico yavuganye n'umuntu izihaguruka. Niba ufite icyo wavuganye n'Imana, niba ufite ico wavuganye n'Imana, Imana izahaguruka kugisohoza, Imana izakirwanirira, Imana izahaguruka kugisohoza. Amabanga Imana yavuganye natwe niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 3, biravuga ngo abantu bafite amabanga y'Imana. Mbese ngo abayuda barusha abandiki,
abayuda ngo barabarusha muri byose, ariko ngo icyambere ngo nuko bafite ibyavuzwe n'Imana, nuko bafite icyo Imana yavuganye nabo. Abafite amabanga y'Imana, abafite icyo Imana yavuganye nabo, byanga byakunda Imana izahaguruka gusohoza iryo jambo. Imana izahaguruka gusohoza icyo yavuganye nawe. Komeza wihangane, komeza usenge, komeza urinde ikibitsanyo wabikijwe n'Imana, komeza utegereze icyo wavuganye n'Imana. Imana izahaguruka umunsi wo kugisohoza. Iyi sezerano rigiye gusohora rirarwanwa cyane, rikagira intambara nyinshi. Bibiliya itubwira igihe umugaragu w'Imana Josefu amaze guhura n'intambara za bene se kubw'inzozi ziwe, amaze guhura n'intambara baramugurisha, amaze kugurwa kwa Potifare, biragenda birakomeza, aragenda aja muri prison. Ariko ngo Imana iza guhaguruka, Imana izitabara igihe cyayo iyo kigeze, umwanya wayo iyo ugeze. Twebwe tumaze kwiheba, tumaze gutekereza ko bitagikunze, tumaze gutekereza ko byarangiye, Imana igahaguruka igasohoza icyo yavuze. Imana ihaguruka gusohoza inzozi za Yosefu, izo yari yarereswe akiri mutoya, akiri umwana. Bene se bagira ngo byararangiye, baravuga ngo ubwo twamugurishije akiwe kararangiye, aragenda aho hose yagiye acya, bazi kuko byarangiye. Ariko igihe kiragera, avuye muri prison, inzozi ziwe ziza gusohora, isezerano ryiwe riza gusohora. Imana irahaguruka kugira ngo ibashe gusohoza icyo yavuganye n'umuntu. Niba ufite icyo wavuganye n'Imana, reka gucika intege, reka gutinya. Imana izabisohoza, Imana izabikora. Komeza gusa wewe wihangane, komeza gusa wewe utinyirize, utegereze icyo wavuganye n'Imana. Imana izahaguruka kugisohoza, kuko ni Imana itanga amasezerano kandi ni Imana yasohoza. Imana yaravuganye na Dawidi, iramubwira ngo uzima ingoma ya sokuruza Dawidi, uzima ingoma yawe. Arahaguruka ngo kubera izo ntambara yahuye nazo, kubera ukuntu yarwanyijwe na Sawuli, aragenda agira intambara nyinshi, arahunga viwabo, aragenda aje Heburoni, agira imyaka 7, arahava akomeza kugenda arwanywa n'umwami Sawuli. Ariko kugeza igihe Imana yasohoje icyo yaravuze, Dawudi ahinduka umwami, aricara ku ntebe, kuko ijambo ry'Imana ryari ryarasezeranijwe. Komera nawe mugenzi wanjye, kubwo isezerano ry'Imana ufite, Imana izahaguruka kugira ngo ibashe gusohoza. Hari ingingo ya 4, iyo ngo abaririmbyi baramije Imana neza, Imana ngo irahaguruka. Iyo duhaye turamya Imana neza uko bikwiriye, mu mwuka no mu kuri, kuramya Imana mu mwuka no mu kuri, iyo tubikora neza, Imana izihaguruka. Kuramya Imana si bya bindi abaririmbyi bavuga ngo hari umwanya wo kuramya no guhimbaza. Mu buryo bwose turiho, dufite uburyo turamya Imana. Iyo tukayiramya bituma Imana ihaguruka. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 16 umurongo wa 25, dusangaho Pawulo na Sila baramije Imana neza, bari muri prison, bari mu nzu y'imbohe, mu gicuku cya nyuma, ngo bamaze gukubitwa inkoni nyinshi, bamaze kugirirwa nabi, ngo barabajyana babafunga mu mbago, baragenda ngo babatera mu cyumba cyo hagati. Ariko mu gicuku ngo batangira gusenga Imana, batangira kuramya Imana, ngo baririmbira Imana. Imana irahaguruka, irabumva, iraza kubatabara. Haleluya! Imana izitabara iyo igihe kigeze cyane. Iyo turamije Imana neza, iyo twaduhimbaza Imana neza, iyo dusenza Imana neza, iyo dutura Imana neza, iyo tubwiriza neza, iyo dukora imirimo y'Imana neza, turamya Imana neza, Imana irahaguruka kugira ngo ibashe kudutabara. Pawulo na Sila barasenga, binginga Imana, baririra Imana, bahimbaza Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo barayihimbaza, bakomeza guhimbaza. Izindi mbohe ngo zirarwa zirumva, ifatiro z'izo ngo ziranyeganyega. Imana iramanuka iratabara, Imana irahaguruka gutabara, irabarwanirira. Umurinzi w'igereza ngo agiye kuja kumva, ngo asanga abantu bose babohotse bagize, ngo abona umuco w'itangazo bamukubise, ngo atangira kwibaza ngo ese arakora iki. Ariko Pawulo na Sila ngo baramubwira ngo ntugire icyo witwara, turi hano, Imana yatabaye. Iyo Imana igiye gutabara, abantu Imana iyitabara izihaguruka igatabara iyo twayiramije neza, iyo twayihimbaje neza. Yabwiye wa mukobwa w'Umusamariyakazi Yesu aganira nawe ku gice cya 2 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, iravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo basenga Data z'ukuri bagomba kumusengera mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ari umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Imana izihaguruka iyo twaramije neza Imana mu mwuka, iyo duhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka, Imana igahaguruka igatabara. Ifatiro z'inzu ziranyeganyega uwo mwanya, kubera kuko Imana yari itabaye, kubera kuko Imana yari itabaye uwo munsi itabara Pawulo na Sila, kuko bari baramije Imana neza.
ikindi gitera Imana guhaguruka cyanyuma cya gatanu, iyo umukristo ngo ahamije Imana neza. Iyo tuhamije Imana neza, iyo dutanze ubuhamya bwiza imbere y'Imana, Bibiliya itubwira neza umunsi Sitefano ahamya Imana neza, bahaye bamutera amabuye, bahaye bamwica, ariko ngo arahamya, aravuga ngo nubwo muhaye muntera amabuye, ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bahaye bakora. Atangira guhamya, aravuga ngo ndayibonye neza, ndabonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana, arambonekeye, aranyishuriye. Imana imaze kumwishurira ngo bituma Imana ihaguruka kumutabara. Iyo twaduhamya Imana neza, no mu rupfu no mu ntambara turayihamya. Abantu benshi bagiye bayihamya mu bihe bikomeye. Iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira abantu benshi bagiye bahamya Imana mu bihe bigoye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo, biravuga ngo abo bose bahamije Imana neza, ngo bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe, babaye abahamya beza, abahamya b'iby'Imana. Bigeraho abantu babasha gutanga ubugingo bwabo, bigeraho bamwe ngo batwikwa, abandi ngo babaguruhu, abandi ngo bazerera mu mpuzi, bazerera mu mashyamba, abandi bagenda bakubitwa inkoni nyinshi. Ariko kubwo guhamya izina ry'Imana, Imana irahaguruka irabatabara, kubera kuko ngo bahamije Imana neza. Duhamya Imana turi mu byiza, tukayihamya turi mu bibi. Duhamya Imana igihe gikwiriye gihari, ni mu gihe kidakwiriye tugahamya Imana. Iyo duhamya Imana neza, ubuhamya bwacu butuma ngo Imana ihaguruka ikaza kureba, ikavuga ngo ngomba gutabara. Imana izihamya abayo, kandi nawe twe tukayihamya. Iyo duhamije Imana neza, iyo duhamya Imana neza, Imana iratabara, Imana irahaguruka igatabara. Sitefano bahaye bamutera amabuye, bahaye bamwica, Bibiliya tubwira ngo amaso yiwe arakinguka, amaso yiwe arahwezwa, ngo abone Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo arayibona, amaze kuyibona ngo atangira guhamya neza, aravuga ngo nukuri ndamubonye ahagaze iburyo bw'Imana. Nicyo cyatumye ngo atanga imbabazi, ngo arahamya neza. Iyo duhamya Imana neza, Imana izihaguruka igatabara. Muri Tanura Daniyeli biravuga ngo yahamije Imana neza, ayihamya mu rwobo rw'intare, ngo aravuga ngo ntacyo tuma ndasenga. Nubwo ngo Dariyo bari bamaze kuvuga ngo basenge umwami Dariyo, ariko aravuga ngo nzakomeza guhamya Imana neza, nzakomeza gusenga. Biratubwira ngo akingura amadirisha yiwe uko yari yaramenyereye gatatu ku munsi, ngo akomeza gusenga, akomeza guhamya. Mureke dukomeze duhamya Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, igihe biri ngombwa n'igihe bitari ngombwa tugomba guhamya Imana, igihe bahabikunda n'igihe bidakunda. Abakristo tugomba guhaguruka tugahamya Imana mu gihe cye. Ugomba guhamya Imana mu mirimo yawe, muzo uvuga, muzo ukora, mu mitekerereze yawe, ugatangira guhamya Imana neza, ukayihamya utavuze, utaranguruye ijwi. Ariko imirimo yacu dukora yonyine ngo nibayibona, Bibiliya tubwira ngo bizabatera guhimbaza Imana, bizabatera gushima Imana, bizatuma babasha kumenya kuko dufite Imana. Iyo tuyiramya, dushobora kuyiramya mu mvugo zacu gusa, mu ngeso zacu nziza, mu mirimo yacu dukora, tugahamya Imana neza, Imana igahamwa neza n'abandi bakabimenya. Bitewe n'iki? Bitewe nuko bitegereje uburyo duhamya Imana neza. Dusoza ndagira ngo basabe, hari ibintu bitera Imana yacu guhaguruka, kubwo gutaka kumunyamwabaro, kubwo kunyagwa kumukene, kubwo gusuhuza umutima, ngo nonaha ndahaguruka. Uwo bakiraga ingone, ngo uyu munsi uwo barebaga igisure, uwo bakiraga ingone, kubwo kunyagwa kwabo, kubwo kunyagwa kwanyu, bigiye gutuma mpaguruka. Bene data, nigiye tugomba gutakira Imana mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'ingorane, mu gihe tubona ko bikomeye, tugatakira Imana. Imana izihaguruka igatabara. Umunsi Hezekiya amaze kubona urwandiko rwa Senakeribu, ngo nta kindi yakoze, yajanye ngo rwandiko imbere y'Imana, ngo arushitsa imbere y'Imana, ngo aravuga ngo dore ko Senakeribu yavuze ngo agiye kuturimbura, ngo abana bacu n'abagore bacu tubamuheze bose bagende. Ariko ngo umwami Hezekiya ngo atakira Imana, arira Imana. Imana ngo iraza iratabara. Imana iracakora, Imana iracari ya yindi, ni yamana twabonye, yamana twizeye, tirahinduka. No muri bino bihe Imana ni ya yindi. Mureke tuyihamye, mureke tuyitakire, n'uyu munsi iracari kwikora. Soje mbasabira umugisha w'Imana, mbabwira ngo bene data, mureke dukora imirimo itera Imana yacu guhaguruka, Imana yacu igatabara, Imana yacu ikadusanga, Imana yacu ikatugirira neza, Imana yacu ikatwitaho, ariko twayitakiye, ariko twayiririye. Imana ntiza yihanganira kuniha kumunyamwabaro, Imana ntiyo kwihangana ngo iceceke mu gusuhuza umutima k'umukene. Imana izihaguruka igatabara. Imana igiye kuturengera, kandi ngo ni vuba. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo izaturengera, ngo izarengera indore zayo, kandi ngo ni vuba. Igiye kuzirengera abayitakira ku manywa na nijoro, abayingingira, abahaye bataka ku manywa na nijoro, bahaye
batakira Imana bahaye bayirira, Imana izatabara. N'uyu munsi iracyakwitabara. Ya yindi yatabaye abantu inganji, ya yindi yatabaye abantu ahantu hose twagiye tuba mu bihugu bitandukanye, Imana yagiye igaragara kubera kuko twayitakiye, kubera kuko twayiriye. N'ubwo bunyine tugeze mu mahanga menshi, abantu bagenda batandukana bari mu isi, ku migabane y'isi yose, ariko tugomba kwizera ya Mana iracyari ya yindi, tijihinduka, tigira n'igice cyo guhinduka uko yari yarajo. N'uyu munsi ni kwiri, iracyari kwikora, iracyari kwikora imirimo, nanone iracyari kwikora. N'uyu munsi iracyari kwitabara. Imana izadutabara kandi Imana izaturengera. Iki nico gihe tugomba gutakira Imana, iki nico gihe tugomba gusuhuza umutima, iki nico gihe tugomba kuniha. Isirayeli ngo baranishe ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo baraniha, umuniho wabo ngo urazamuka ungire imbere y'Imana. Imana ngo isanga Mose kuri Horebu, iramubwira ngo Mose, numvishe gutaka, numvishe kuniha, numvishe kuriya ku bwoko bwanje, haguruka ugende uje kubakura mu maboko ya Farawo. Iki ni igihe tugomba kurira Imana, tukanihira Imana, tukayitakira, Imana igahaguruka ikadutabara. Imana ibafashe kandi Imana ibaheze umugisha. Amen. Mwami Yesu, Imana igira neza, turagushimiye muri uyu munsi uduhe kugutakira muri kino gihe. Abantu barakwibagiwe, abantu bigiyeyo, ariko uyu ni umunsi Imana yo kwizerwa. Twibuke guhagarara imbere y'amaso yawe tugutakira, tukurira, kugira ngo nawe uhaguruke kudutabara. Asante kubabasha kudukurikira bose, Imana ubaheze umugisha wo kubasha kwibuka kugutabaza, kandi nawe ngo uzadutabara. Ni ku ijambo ryawe rimbwira ngo tugutabaze, nawe uradutabara. Abagutakira bose, abakwinginze bose, urabatabaye, ubahaguruka uratabara. Haguruka urengera ubwoko bwawe, haguruka urengera ubwoko bwacu, haguruka udutabare muri kino gihe. Imana ndato kwizerwa, ukwiye gushimwa, ukwiye guhimbazwa, ukwiye gupfukamirwa, ukavugirizwa impundu n'ibyo waremye byose. Asante kukubwiza neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.